Kia ora tēnā koutou katoa, tā lofa lava o le whapoponga momoa Tala Fou, mai le si ufunga le laumua, mo le so se fulumalivo se te malua a whelua wha. Ua whaaliini whaamomonga fou mo le sewinga o le tau, ua nofo sauni New Zealand i se tau o le a whaasolo lava ina vevela, ma o le a wawe atu nei lotu langa sa walo i eina, na tau e Andrew Tate o le niwa. Le vaenga su e mo le tau, e tāua te le moa tu no uona whaao ngā whaamaumaunga pito lata mai, e tā pena ai, mo ni tūlanga o le atu tupu mai, a whai e whaatuai atu no o le laulangi na whaititia kasa o ona po o le kāpone, o le atolu tikeri e vevela atuai New Zealand le whai unga le senaturi, nei lo le tau o iei le taiminei, peto sa maletasi te si maletasi tikeri, wa vevela atuai le tau nei lo le tūlanga na iei le amatanga o le senaturi lo na lua se fulu. Sa whaao ngai le ni wani polo kalame o whaatulanga i nei le tau, mai ni komipiuta sao po se supercomputer o lo whaao ngai na mo ia su enga whaapitoa. E silia ma le wha se lau le tele atu taimi whaata o otolia i tamaiti Pasifika i whale mai, ona ole o ngaunga wa afianga, mai le fever rumatika i tosai ma se lipo te le Kiwa Kids Lua Whilua Tolu State of Child Health Report, sa mawele lipoti, o tamaiti Pasifika, sa wha se lau se fulu lima le te leo le avanoa e whaata o otolia i whale mai, ona o aunga amata le fever rumatika, a o maori wha se fulu wono, wha isi tamaiti ti umai tutono a te aroa. Sa whaamawina fo ile mawalunga atu o taimi. E tawhia i tamaiti Pasifika i whale mai. Ona o mai a whia i o lato wala e a manava. Pito i tamaiti Maori. Ona whaato aso o atuai lea ma tamaiti mai sasa e tu tutono Amerika Latina po Afrika. Wa whaalia fo ile sa ililinga. O le ono tasi pasene o tamaiti sa tawhia i whale mai motulanga o ngaunga mua le fivarumatika i le tau sanga lua lua. O tamaiti eno no fo inuu. Po o vaenga i pito mao lalo ma whaale tono, le tamao a inga, e lima ni vaenga na whaelo e lipo te le Kiwa Kids sa ave i le wha mua, e wha atatau tūlanga o lo o tawhi i tamai ti whale mai. E au fia ia a fianga o ala ea manava o le fivarumatika ma mai o le fatu, mai o lo o a fia i le pao, mai o nifo ma a fianga o le mawhau. Na whaalia le minista o le soifua maloloina o le minista fo i mo tangata Pasifika, Dr. Shane Ritty. O le lipoti o se whaos fianga na mawhua mai le polo kalame mo fale e soifua maloloina le le iei tangata Pasifika, lea sa whaasilsila le masina talwai. O lo o whaatupe ina i le whaate sima le o 2 miliona tala i le isi tau sangolo manai, ma lo o whaalau te lei fo i le polo kalame o le Healthy Homes Initiative, ma le Warma Kiwi Homes e toi whaali le iei whale ono se lau mo Pasifika. E la i titi fo la fonga i tutongi e tangata pito tele tupe New Zealand, nei lo tangata mau o lo isi atunu e iwa i tutono le lisi o malo i le leo la tawatia enga mata mau a inga pole o ECD, pe o na whaali e se su enga fo na li potia le leite o New Zealand. O New Zealand le atunu e pito mau lalo lava le la fonga i tutongi mo tupe maua, e le ini la fonga maasani mo polo fiti wha pupo a seta, ma ele ai fo i lava ni sito a inga la fonga wha apitoa, mo e tele tupe tu sai masasai linga le University of Victoria na whaatulanga ina le Tax Justice Aotearoa. Sa wa aile saili linga, pe fia se la fonga se tangata whaalima ina le mawalungolo na tutongi, na ilo le tutongi fua wha o ngā tutonu i New Zealand, pe to salia ma le tolu se lau tolu se fulu wafe tala. E tutongi i tutono isi atunu e iwa i le OECD, o atunu una filifili e whaiele whaatusatusanga, e au fia i atunu e tautala ina ile ngangana ingilisi, ai tai tutusala to whainga malo ma New Zealand, e pe o Australia, Kanata o le United States, ma atunu o elima i Europa. Ina ua whaonga ina whaamaumaunga le OECD lua whilua tolu, a whai e iese tangata e tolu se lau tolu se fulu wafe tālala na tupe maua, na tutongi a tole la fonga i pe o tūlanga masani, e tolu pasene na te tutongi ina, po le se lau male walu wafe tāla, o se la fonga pito silo na mawalalo, mai tupe maua pe a whaatusa isi atunu o, ia pe o na tā ua, lea e mai le tolu fituanga i le 5% la fonga e tutongi, pe ona whaalia e se tangata su sinia i le University of Victoria o Max Rashbrook, o ia fo i lea na whaatautai le iloilongo ia whainumera
ma whaamaunga. O New Zealand male atunu o Belgium. Ele eini la fonga e tatongi na mai polo fiti whaapopo se whale whaatawatu. Peitai e iai isi la fonga e tatongi tangata mau o loa o Belgium. Aile ai i New Zealand. Na ta uala taifono le Tax Justice Aotearoa, Glenn Barclay. O le iloilonga lea na whaia. Ua tali ei whaamatalangolo o whaia i le polkalame whaanga solo le litio New Zealand. I tangata mau o loa le u whaingoina o le rich e whaapea. A whai e tatongi se capital gains tax i tatono o Aotearoa. O le ave tangata mau o loa la tautupe i atunu o i whafo. I whaamomonga sol tu la fono mo le lua whilua tolu lua whilua wha, wa whailo ai o molianga sa whaamaunia ma whaasalaina i tangata, na whaieia soli tu la fono, sa siitia i le fitu pasene, i le tau sanga i tua atu. Sa tu maupea ona le whaamaunia le siria ma le afo molianga, mo le whasio ti tangata pa i valea po le manslaughter, o lo o whaawau ona pitu te le atu le methamphetamine, i le tūlanga o whalau whaasaina, lea e siria ma le 5% o molianga e whaamaunia. Matu ina atu fo iai whaasalanga. E silia malefitu se 10% o molianga i sāwanga mātanga. Sā whaina ini tala vau i lalo ta isfulu ono tau sanga le mātutua. Wa whaamawina ia whaamaumonga fōu. Le sitia mawalungo le numero molianga o tangata. E whaamaunia ma whaasalaina le whasio te tangata whaamoemoina po le murder. Whaapea le pa i valea. Ma le ave ta avale ua mau mawai soifua. O lo oafi e tangata i to o limas fultasia na mau soifua le os whainga i whale tapua i Mosalemi. Ikalai stete ile tau sanga i lua fis fuluiva. E lunga la ititi ato le lua salau fitse 10 miliona tala le tupe na tu ina atu mo au nanga le fa atupe i le malo lo ia mo tangata i le ngā fatia o na tutongi se lo ia po le legal aid i le tau sanga. Ua whailoni tu ngā tangata wha au upe ngai nei Papua i sifo e wha sa olo toa le pai late New Zealand le na ave wha malose i le lata i le se fulu valo masina ua tua nai na tūla wile i le se tama i wa le se vaenga tu mamau ese mamau ngā i le masino Februari le tau sanga taluai ma ave wha malose i le West Papua National Liberation Army le li pai lato Philip Mertens sa tau mawhai le vaenga i wha o ngā Mertens e wha talanoi le tuto tasi mai Indonesia ua vala au le vaenga wha au pengaina le whainga malo New Zealand i au fia leo ma le ami po le vaenga wha fita e wha awhiao le pailate ma i au fia i matu stala wha vau malo i le wha ngā solonga o le wha saolotonga o le ali i pailate wa wha iloa le matanga luenga le vai wha New Zealand ma le official minister wa lato sila fia le afuafanga o le itolo ave i eila lato wha mua o le wha mautu leo se awala fi le mu ma ia mawhai o na wha saoloto ma le saonga le mu le ali i pailate. Ua whaia le komise wha amalusia le tula fono mo whaatawa inga tala whea ngaini mo lianga i wha asanga li Jet Star ona o le taita inga se seo tangata i winga i tawi mo whai ngā malanga na tolo po ma whaatuwai na ta ua le Commerce Commission i lalo tula fono whai ngā malanga i le ea e te tau na tui wha fo i tupe tangata pe a whai ni whai ngā malanga na a fie ni wha fita auli e na o le company wa alele ma whai na pule aina e pe o wha fita auli au whai ngā luenga mani wa alele wha ale tonu o tau e te tau na tui te tongi company wa alele au fie tau mafa o whale a pia i tangata malanga po ni whai ngā malanga e su iei ala tau malanga ua le tau nuu o le wha amatalanga le komisi na wha au ngā le Jet Star se whai ngai mūsua i tangata e sa ili pe talo sanga moni taui ma fōlinga mai na te e nai talo sanga i le lua whelua ma le lua whelua tolu na wha alia le polisilo le komisi Vanessa Horn e le te tau i company wa alele o na tau wha asise i tangata o lo wha au ngā ina la tau au nanga o lo wha tanga ina le upenga ta wha ilangi le Jet Star tangata e toi whao o atu la tau talo sanga mo ni tau ia sa asise o na wha foina i lea taimi na tau fo i le company sanga lue wha atasi ma komisi ma wha ato ese foi i ni sasi na whaia e winga i taui i le lua whelua ma le lua whelua tolu. Ua whautua ina le leo tangata e wawe o na usupo ili pitonu o tikipunga i whangarei ina ia whae tete ma mātaala o na ilua isi taawale na paka na susunu i le vaya sonei. O lo usu ina le leo i whangarei ni taawale se lima na mule maasina e tasi e au fie le tasi le songafua ma le isi tasi le tae o le solulu o le taawale le na mule tae o le songafua na amata petu so le afo le lima i Meadow Park Crescent a o le taawale le solulu na mui Paramount Parade petu so le lima i le vaveao o vala au leo nei fa afso ta yatu so se tasina se sile fiena ni fa amatalanga ia mata upu mai mafai na li poti mata fa pele tasi politasi o lima pe vala au fo ile Crime Stoppers ile oval se lau lima tasi
Ua lipotia le mataalia o Israelu ina ua folfola le vaenga le Hezbollah o le atali atu ia Israelu ina ua whaapapani masine ta ua pages i le panona i le asolua le na maliliwa i tangata i toaiva ma manunu ai le faita wafi o isi tangata e au fieni tangata tau le Hezbollah ma se au malanga Iran i Beirut o pages o ni masini e pe o ni wali se mawhaina fe avea ima ui le lima e whaonga le Hezbollah ma nisi tangata i le panona e lafo pe ta umawhailo atu ai ni fe au na Sāmoa le minista mo whaamatalaga le panona o se ngaioinga le neia Israelu na fola le Hezbollah o le amaua Israelu lona i unga ona o lea o sfainga o ana nafia le Itali le militele Israelu ni whaafesili e winga i le ngaioinga na papaia pages i le itu i sauti o le panona le pitonu i sauti o Beirut ua liputia e maalosia i le Hezbollah. Ita alonga o aso sful family sful malilima o se tema na whaiese ta amilusanga ta polo o le 72-hole Wellington stroke play ma Provincial Teams Championship o le lua whelua wha i le malaya ta polo le Mana Park sa awa iei fo inisi o alo le a onga ta polo Sāmoa Wellingtone e au fie to aiva whaafia ma teisa mania waka na maua teisa le whailonga o le Best Net Women's over 72 holes a to aiva na mawaina le Second Best Net over 72 holes o le Overall Cross na tūlanga tolu ai teisa ai tūlanga ono to aiva i le vahenga o tamaitai umalawa na tau vai i lea ta amilusanga. Tala Fou ia malisi ufonga le lau mua mo le nei vahenga o le tae au.